naiteko araco penderoga peaveía lleva jaeva coan aitéramos hina Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Areguá. Ahui aitere. Ya paise puide pehina hakatu PTI yehu pe ñemohu'ã jajapótava pandemia rire mokõi ary rire ikatu jey ñande aty ha upéva ko ytevéntema chemopirimba chéveramo g̃uarã ahechaga'uetereíkuri ko tembiapo ñemohu'ã ha aguerohory pejuhaguére pemopa'ũhaguére pende rembiapo taha'e penderóga pegua taha'e oimehapegua ajépa ha peju ko árape ikatu hag̃uáicha peipyhy pegueraha ko kuatia'atã ohechaukátavahína mba'eichaitépa peñembokatupyry jepiverõguáicha jepéramo ohasákuri ñanderehe pe pandemia pe óga pejepyta pe ndaikatúi jaju mbo'ehaópe pe ndaikatúi jajoecha ndaikatúi ñaime'ãgui ojoehegui umíva mba'e ajépa heta upéva ohejákuri ipypore ñande rekovépe jepéramo heta jey ndajahechakuaái upéichakuri ha péina ko árape amombe'use peẽme ore rombotyhahína ko táva Areguápe mbohapypa ary 30 años 1992 pe Ateneo oipe'ákuri pe hokẽ oñepyrũ hag̃ua maymavéva oñembokatupyry Guaraníme ha che katu 1994 guive aime ko'ápe ha 30 años mbohapypa ary hetaiterei temimbo'éma ronohẽkuri taha'e mbo'ehára taha'e mbo'ereko kuaahára taha'e mba'eichaiko antropología rehegua ava kuaaty rehegua ajépa ha katu ndaha'éi upéva péichante ajépa mbeguekatúpe ha ñepia'ãme ha tova'atãme heta jey ajépa ñañesũmahína hágui ñañembo'y jey ha péicha roho hese ha ndaha'éi ku tembiapo jehecharamoitereíva pe tekombo'e rehegua ñande jahechaséntema pe mbo'ehára mbo'ehakotýpe ha katu ndajaikuaái mba'eichaitépa jahasa ñag̃uahẽ hag̃ua upéva pe tenda upévape ha upéva ko'ãva temimbo'ekuéra va'ekue ko'ág̃a ha'ekuéra ja tembikuaahárama ha'ekuéra mba'eichaiko mbo'ereko kuaahárama ha ikatúma ko'ág̃a ojepytasõ mbaretevépe oĩhápe ha ne'írãramo ombo'ehína oñepyrũta ombo'e ha imbaretéta oraha orehegui pe mba'e porãvéva ikatúva ore rome'ẽ chupekuéra ha'éva pe techapyrã ndaha'éi tekombo'e añónte ore rojapóva katuete roime ogayguaramoguáicha somos una familia en el Ateneo.